Kuva kera uko ibihe byagiye bisimburanwa, ubutegetsi bwagiye buba buri mu nzu imwe y'imiryango runaka. Nko mu muryango, inzu yabaga ifite ubutegetsi yari inzu y'abanyiginya. U Rwanda rukaba rwarayoborwaga n'umwami, akaba ari we ufite ububasha bwose. Gusa ibyo ntabwo byari mu Rwanda gusa, byari ku isi hose. Nko mu bihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'ahandi ku isi, yewe no muri Afurika y'Epfo aho Abazulu babaga ari bo bayobora. Mu kinyejana cya 18 ibyo byaje guhinduka, ubwo impinduramatwara z'Abafaransa zitashakaga ubwami. Ibyo bikaba byaraje kubyara icyo bita pariti cyangwa se amashyaka. Ayo mashyaka nayo akaba yaraje kuvamo ibice bibiri, amashyaka y'ibumoso ndetse n'amashyaka y'iburyo. Amashyaka y'ibumoso akaba ari amashyaka akomoka ku bwami, n'amashyaka y'ibumoso akaba ari amashyaka akomoka ku baturage. Nko mu mashyaka y'iburyo ajya kuvuka, aho habagaho amatora, abantu bakavuga bati abashyigikiye umwami bajye iburyo, naho abadashyigikiye umwami bajye ibumoso. Aribyo byaje kuvamo ibyo bita rayiti wingi ndetse na lefuti wingi, cyangwa se pariti do ruwate na pariti goshe. Amwe mu mashyaka y'iburyo ibyo akunda kugenderaho harimo kwikuza, kumva ko ari abantu bakomeye, nk'aho nk'abazungu baba biyumvisha uburyo ntaho bahuriye n'abirabura. Urugero nko muri Amerika hari imyumvire yitwa KKK cyangwa Ku Klux Klan, akaba ari amashyaka ahiga abirabura akanabica. Naho amashyaka y'ibumoso yo akaba yarumvaga abantu bakwiye kungana, ndetse akumva ko leta ikwiye kuyoborwa n'ibitekerezo by'abantu, icyo bita pipo sentadi. Nko mu bukungu, amashyaka y'iburyo ya yandi yo ku mwami akaba yumva ko abakire bagomba kwiharira ibintu byose, ndetse bakanakora cyane, yewe bakavumbura n'udushya, ariko bakaba batanga imisoro ingana n'iy'abandi muri rusange. Naho amashyaka y'ibumoso yo akaba yumva ko abakire basora kurusha abakene kugira ngo bazibe icyuho. Zimwe mu ngero z'amashyaka y'ibumoso, hari ishyaka rya Girini pati riri mu Bwongereza, hari abademokarate ari bo muri Amerika akaba ari nabo bayoboye igihugu, hari sosiyalisiti pati rya Mari Lupeni wo mu Bufaransa ndetse n'andi. Naho amashyaka y'iburyo hari konserivative pati ryo mu Bwongereza, akaba ari naryo rikomokamo minisitiri w'intebe Rishi Sunaka. Hakaba n'irindi shyaka ry'abarepabulikani ryo muri Amerika, akaba ari ryo rikomokamo Donald J. Trump ndetse na George Walker Bush. Hakaba hari n'ishyaka rya Law and Justice ryo muri Polonye. Yewe no mu bitangazamakuru izo mpande n'izacitswe. N'ibumoso hakaba nk'ikinyamakuru cya The Guardian, Washington Post. Naho mu iburyo hakaba hari Time, The Telegraph, Daily Mail, akaba ari ibinyamakuru biri mu ishyaka ry'iburyo. No mu byamamare nk'ibumoso hari uwo bita Karl Marx, mu kuba mumuzi akaba ari Umurusiya wazanye impinduramatwara nyinshi ku isi, ndetse na Ronald Reagan, ndetse n'icyamamare Donald J. Trump we akaba yari ibumoso.